Lingba ki artli ki asis jong Lionel Messi. Kruit ke Argentina teka kombak teka ba penlim kelai ke England da arlo wekol. Ha ke ba watla ke England kelayo bang tep kol ningkong hakam menit ke ba san lingba Anthony Gordon. Henry ke Argentina kelasai lingba ki majik jong Messi. Hakam menit ke ba prapsan ke ba ula asis ningkong João Enzo Fernandez. Bat hakam menit ke ba kendai po plus R. Syaban kudno atar ke jinikai. Messi ula asis João Lautaro Martinez kebala kerwit sendon deka kombak ban pelim kela yak England bat ban rung sendon syaka final World Cup 2006 arajar arpon Rio. Hakaba Lautaro Martinez udang mi medan haka menit keba prap huai haka jekau taklia Fico hendai bayo tap gol haka menit keba kendai po plus R. Kumta lingba kini ki artli ki asis jong Messi haka de jilekai haka semifinal penlim nok kelak Argentina ke England da arlo wekol. Kumta sai senpat kumbak Argentina kelak kerpat ban pong da ka awekit haka de jilekai semifinal persek England. Kum ke jingken mau ya ke jilekai ka kuarter final house nem kat knes pa prapun riu. Haka por badang don Maradona. Haka bak Argentina kelak penlimno ke England da arla wekol haka kuarter final. Kumta menta sai senpat hadin sapos nem ke Argentina kelak penlimbiang ya ke England da arla wekol haka semifinal. Kabadang dairu kasin keba ningkong nagam tajung Messi ban mi madan nagam tak Argentina persyak England. Haka ba ula yok ban kerwit hadu artli ki asis. Haka ba haka history jong ka FIFA World Cup ompadan ki player ki bala yok kat kum ka jingyo asis jong Messi menta haka ba lapoi hadu kat artli ki asis. Ubala poi ru menta hadu saus ba kat pratli ki asis haka kar jong u. Watlak England kal yok ban tep kol ningkong haka menit pesan henre haba pej jaga ke jingleka jong ke England. Kelas dang balikai defend na du ka menit player tep kol ningkong. Kumta kala yolat penban dek Argentina ban kerwit dek kombak deki arkol sendon ban penlim dek England. Hakabak England kala kutno sendon ke linti ban poi syaka final World Cup. Kahab bene kun tang bene keni yeka third place persyai ka France. Haka step sengiu blay kadbak Argentina kane kun persyai ka Spain haka final. Haka mit sengiu blay kamit kat kendai tarik. Kumta kumpalong bahaka last minute bak Argentina kelas sei dak taka majik ban penpai kela dak kombak. Kumbak kale haka jilekai persya ke Egypt, persya ke Switzerland, bat kum juru menta kamit persya ya ke England. Kumta ke jing mudur jing pun balang bak England kan penlimik Argentina haka ne ke semifinal penban ke long penban dak Hongkong haka bak Argentina karung menta syaka World Cup final kad bak England kelak kudno kelintia jongka tang haka semifinal. Kublai sibun.